भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संगारम लबा मोरे ICP हौजिक फाउबा लोसिंदबगा लोइनना मपुंग फाना मथौ तौबा ngamdana leiri केशव चंद्रगी मथक्ता NSA पानबबु लेंगा की थौंग मथोंग हुत्तबा थौंग नि हाइना फोंदोकनरगली Citizen Amendment Bill की मायोक्ता मियाम की वारेप नबा मिफम सथरी मफम कयादा वाकत खोंजंग संचिन बलेप्त्री खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज में ताबीरी पुनमकु अरुणबला तरामनोक चरी पाउ संदोकन पिजरी भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संगारम लबा मोरेगी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP हौजिक फाउबा लोइसिंदबगा लोइनना मपुंग फाना मथौ तौबा ngamdana leiri हिरम असिदा रिपोर्ट अमतंग थासिगी मरीदा भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मणिपुर खोंगचत्ता लमदम असिगी तोंगान मफम कयादा तोंगान प्रोजेक्ट सिंग संगाबदा यावरिबा मोरेगी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट असिगी फिवम अयाम्बा ngasi फाउबा लोइसिंदना लेiri मरु ओइना मथोन अहुं वांगबा कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग असिगी फिवम हाना लेरमलिबा अदुमक चप मानबा मोंगदा लेiri संगाब नंगनबा हाइदुना बिल्डिंग असिगी ममांगी सरुक खक्ता रंग तैसिंदुना फजाहल्लगा संगाखिबा बिल्डिंग नि हाइरिबा कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग असिगी मनिंग थंगबा सरुक सिंग थोंगथोंनाव अमता पालमद्री अमसुंग प्लास्टर फावबा तौद्री बिल्डिंग असिगी मनिंग थंगबदा लेरिबा सुमांग फावबा करिगुंबा अमता तौरमद्री अदुगा हाना संगाद्रिंगै ममांगदा थबक सुबा मियोय कया अमा नेक्तुना अहिंग फावबा थबक लेप्तना सुखिबा मियोयसिंग ngasidi ayamba leiramdre subnagi miyoy kharana थबक सुबा थेंगनरी बिल्डिंग असिगी ग्राउंड फ्लोर मनुंगदा लेरिबा कासिंग अयाम्बा लोइसिंद्री इंफ्रास्ट्रक्चर अमता लेत्री अमदी वॉशरूम फावबा मफुंग फाना लोइसिंद्री अमरोमदा यामना लुरिबा अमना बिल्डिंग असिगी सेकंड फ्लोर अमदी थर्ड फ्लोर करिगुंबा अमता तौरमद्री इहांग हांगना लेरी नाकल अमरोमदा हौजिक इमिग्रेशन की मथौ तौबा हौख्रबा पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग असिदा लेरिबा इमिग्रेशन ऑफिसर सिंग असिना मथौ ताबा कंप्यूटर पासपोर्ट येंगनबा खुसुकुलाइसिंग हौजिक फावबा इशू तौद्री हाइरबा खुलाइसिंग असी हाना लेरबनी हाइरी अदुबु ग्राउंड फ्लोर दा लेरिबा इमिग्रेशन ऑफिस असिदा पुननबा वायरसिंग फिट तौनबा ऑफिशियल सिंग लाक्तबना खुसुकुलाइसिंग असी अरेंबा तादुन लेरी हौजिक पुलिस अमदी कस्टम डिपार्टमेंट अनिगी इमिग्रेशन ऑफिसर सिंग असिना चुमना पासपोर्ट येंगदुना फाइल सिंग एंट्री तौबगी थबक चथरी जर्नलिस्ट लॉयर अमदी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट पुमनमकना केशव चंद्र वांगखेम की मथक्ता पालिबा केस सिंग असि लौथोक्तुना अथुबा मतमदा थादोरकदबनी हाइना माइके कयादगी लाउरकली हिरम असिगा मरी लेनना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एडवोकेट श्रीजी वापसरना पौमी केशव चंद्र वांगखेम साबु लैंगाकना NSA पांदुना सही अमा जेलदा नमसिंदुना थंबा हाइबसी संविधान पीरिबा अधिकार अदुबु खोंगाउनबनी महाकना सोशल मीडियादा फजदबा वांगांग सिजिनरुबगीदमक NSA पानबा हाइबसी मरम चादे हिरम असिगी मतंगदा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दसु पिटिशन अमा फाइल तौरे हाइखी We are here to give in support and solidarity of not only Kishore Chandra but all the defenders, to defend the right of the defenders and to protect the right to protest. We are here and we are contesting the case of Kishore Chandra. We have moved an application, petition of habeas corpus challenging illegal detention of Kishore Chandra in High Court of Manipur. The Honorable High Court of Manipur has issued notice and to the state, and now the matter is listed on 4th of February 2019. We have full faith in the courts, in the judiciary, that he will be out soon and the NSA would be held, it will be revoked and the state will get a lesson out of this. पाउगी मिफमदुदा सरुग्याखिबा सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मी मूर्तिना भारत की तोंगान बलेबा कयादा जर्नलिस्ट सिंबु हाटपा अमदी किहनबगी थवों कया सथरी मसी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच पु नमसिंदुना थमननबा होनबनी मसी पुनमक असि सेंजाउ पाइबा अमदी मापांगल लेबा मियोय सिंगना तत्तना चथबनी मसागे अनिंगबा अपांबा फोंदोगलिबा जर्नलिस्ट अमबु लेबा की लैंगाकलोन दा अकाइबा पिबनी हाइदुना जेलदा नमसिनबा हाइबसी याबंगमलोय हाइदबा मियोय सिंग असिबु थिंगबगी महुत्ता सेंजाउ पाइबा माइखुम उब्लिबा मियोय सिंग असि थिंगबने हैना चुंगनी हाइखी stand in solidarity with Kishore Chandra Wankhe, who has been slapped with the NSA, which we think is a disproportionately high price to pay for freedom of expression. Extremely draconian law, which is unnecessary, and there's absolutely no threat of him, waging a war against the state or any anti-national attitude. We are more concerned about the silencing of journalists, the silencing of freedom of expression,
the clampdown, the inability to say anything without this kind of law coming down on your head. And we also need to see it in this view of self-censorship. It's to create fear, to intimidate journalists and the public from speaking out and criticizing the government. And when elections are due in another few months, we are worried that this kind of clampdown, not allowing citizens and journalists to speak out, is very disturbing. Nakal Amaromda UN Special Rapporteur gi matangda palladuna Sangbidhana piriba freedom of speech ki akaknaba piram liba asigi tungda social media da thadorokpagi miyamna masagi aningba pendaba kaya phongdokpa ngamlagani haina thajakiba adumlok masina freedom of speech hengatpagi mahutta surveillance oina sijinarakli maramaduna social media gi chapchaba wakalon adu phongdokpa changi social media gi oina pi bahak aduda keso sandra gi wafamna akaiba laite aduna keso sandra da paliba NSAC maram chadabani haiki print media da electronics media da laiba restrictions singa chamanana hoigi social media se som laksane ada lu report social media gi seasonaraga mo repression se achuki matik hengadakpa aduga mayam se loina mak chumna da kano to budana tana freedom of expression da tana surveillance gi seasonarapa aduga kano sing se sta media gi social media sing si corporate achobuna control to boni and corporate achobu sing siga sarkar ga manaraga mi sing si freedom hengaran bid laina freedom je sum curtail torokpa surveillance gi seasonarapa matam se sta masi gi anongba medium se sta nioi bagi freedom of expression se mabuk the power riba khali ba myam se combine to dana express to hanba yani adu combine to dana government su adu ko ji hai riba Facebook ki Twitter gi adagi laiba Google gi myam se combine regulate to bodagi hai bagi areas ni ji kana lainari ba se adama gi recommendations myam ma 2018 gi report piri adu gi recommendations do ai ngasi myam da puthoga ai huren Ngasigi mi phamadu loiraba matungda Human Rights Law Network na sinduna paumi singna thengnoriba khudongcha daba amadi right to freedom of speech pu kanba haiba tongan ba rights kaya gi matangda akhang ahi sing yauba khananai naba mi pham amasu pangthokhi. Religious way is polarized in many other ways, and we know that the ruling party will use any Saliba tha asigi nipanda Lok Sabha da pass tawkhiba CA bill na lamdam asigi miyam da pirakadaba saithengi matangda tongan ba mahairoi loop CSO amadi miyam yauna amatta oiba wareb launana bagidamak mifam sathari amaromdana mahairoi loop sing amasung miyam na bill asigi mayokta wakat mifam leptana chathari mahairoi loop taruk MSU MSF desam MSU KSN na sinduna ngasi Manipur University gi centenary hall da miyam gi oiba mifam sathari mifam aduda saruk yakiba akhanaba lengbirakpa singna bill asina Manipur yauna awang nong lamdam da pirakadaba saitheng amasung Bharat Sarkar na awang nong poki lamdam singda yengliba hanthaba miyeng gi ni haiba wafam sing phongdok paga loinana bill asi chatha handana ba lengak na akhanaba assembly mifam kongduna achetpa phirep launana ba amadi miyam na su amatta oina punsinduna bill asige mayokta lemnana ba wafam sing pukhatnakhi. Mahairoi Luf Manga SSUM RSF MSAD AMPSUM Amadi AMMS ona sinduna ngasidagi hauna bill asigi mayokta khongjang sangsin bahokre khwairaman kaithel yauna kaithel khudimakta wakat khongjang sangsin ki yaripo kaithel Thobal kaithel Kaksing kaithel Wangoi kaithel Bisnupur kaithel Moirang kaithel Kwakta kaithel Lilong kaithel amadi hata dasu wakat mifam sathaki kaisamthong hodam lera kaisampat thoksom laikai konung mamang tera thangapan mapal pisum kaithel Kakwa Bazar dasu miyamna wakat mifam sathaki wakat mifam sing aduda saruk yakhiba singna hojik paliba BJP lengak na bill asi chana handana ba fireb laugadabani bill asi lamdam asi da chana bayaroi haiba wafam kaya phongdok narakhi. Akoina Bharat ki wangmada Bangladesh da Pakistan da chanariba Buddha dharma Jaina dharma Hindu dharma hairiba mi masing langamdraba lakyasina India da changaktana India gi citizen oikraba matamda aikoigi awang pokta leiriba sotha horaba aikoigi iramdam maruoina pikraba Manipur lamdam asida asuke masik
येलो मी से मुख्य तारे हाइबगी वाखलों दा अखोइना पामदे हाइबगी दमकता अखोइगी बिल से चना हनबिगनु हाइबगी दमकता अखोइना अपुनबा कैथेल अपुनबना अखोइना मिफम जे फम्मीबने अखोइदी हाइबा बिल असि चनबा यारो विड्रो तगदबनि हाइबसे अखोइ अमतंगारेबा अखोइ अमतंगारेबा खोंजंगनि अमतंगारेबा खोलावनि मसितना अतोपा अमतदा अखोइ कंप्रोमाइज तौबो लेरोय अदुगा हाइरिबा बिल असि असिगी मायौता लेबा एमएलए मंत्री एनी मियोय ओइसुन मसि अखोइना मणिपुर लेमाइदि लेहनबा मतम मदु North East Student Organization NESOGI General Secretary Sinam Prakashna Luchingba Mihut Kangbu Amana ngasi Chief Minister N Biren Unaduna CA Bill gi matangda NESOGI Fireb Khanghan Kibaga Loinana Sarkar na su Lokpom Thokpa Thodang Launana ba taksin khre Pung Mari hena Chief Minister ga wari sanaruraba matung Chief Minister Bangladegi Tholakhiba Prakashna CA Bill ase awang nongpok Bharat ta Chananaba Sungya Mok Yaroi Haiba Wafam Chief Minister da Thamlamki Chief Minister gi Maikai su Bill asi Yalhomi Singh Kananaba close ama haptrabadi Bill asi lamdam asi da Chanahanba Yaroi Haiba Fireb Lai Haiba Fongdoraki Makha Tana Nesogi Maikai dagi tha asigi kunithoi da North East ki Chief Minister ga Home Minister Rasnath ka unagadoriba mifam aduda Chief Minister Punamakna Bill asigi mayokta laibiu tha asigi kunthamathoi da Bharat ki Rajya Sabha gi session hogadabani Bill asi puthokpa matamda yadana basu honabiu Haiba Wafam Thamki. Nabiru da Haiba Kanasi, Hamamadam, Kari Kungupirake, Kari Stelegi, Haibada, Makazanadum, Tamami Aduga, Razdana, Masigi Matanga, Kana Honori, Bogotori, Haiba Wafam Sing, Sing, Ready Tame, and Gozana, Hizarami, Masigi, Philip System Review, and Haja Suero, Matambi Kuita, coming 31st Parliament. Session Hoguni, Maduda Bill pass the Vibia Bagi, possibility am Sang Lake, Adana Matamate, Germany, Aduma, and the day 20 to that coming. Day 20 to that. Notice the Labour Minister Panamaka last night on Nagi, Adugi, Mogi meeting on a Labany, Adugi meeting to that. Citizenship Amendment Bill 2016 na ek olakpa thoklabadi madu thengnena ba North East League ama semduna Supreme Court ta chatna ba NEIDP na fireb laukre NEIDP gi office ta pangthokiba paumi singa unaba amada party asigi CWC gi member su oibeta natana vice president oiriba sapam kunjekesor na bill asi Rajya Sabha da pass toroklabadi madu thengnena ba thaurang lokhotpa loire haiki koi state North East the state is a Delhi, the Chalaka, among the Santova, the color of the Namjeri issue, Manipur Kani noticed that Kani Hargadita and a way, Hoy Tarapi. Other which took them in the chair, at the same time, political party meeting or not to talk on about other Sokoi, Madu Atum, Kontani, Kalimadu Sokoi support of Jagani. At the same time, Delhi the Chalaga, try to plow on a book machine, not on the truck machine of the Matusu effect, there money to go to high effect here, that has a Delhi the Chalaga, one of the strongest the which protest of Obama. Zonoston Higher Secondary School CC Higher Secondary School gi Mahiroi Lup Singna Republic Day gi thoram boycott tawna ba fireb laukraba matung Ramlanpal Higher Secondary School gi Mahiroi Lup nasu chap manaba fireb laukre ngasi Ramlanpal Higher Secondary School da pangthokiba paugi mifam amada Republic Day gi thoram boycott tawre haina lauthoki paugi mifam adu da saruk yakiba school adu gi hanagi Divet and Extension Secretary Kelvin Widromna Joint Student Union na laukiba fireb adu bu saugatuna fireb asi laubani lamdam asi Laiba Sarkargi Amasung Lanai Mahiloi Sangsing Nasu Republic Day gi thoram asi saruk yabiganu haiki Manipur hoi mang manga tadon laiba Citizenship Amendment Bill 2016 gi asi mak te yaning da oina khadak laiba January gi tang 13 ta pangthokadaba Republic Day celebration asida akoi government gi education director gi akoi gi mass part constitution amo oina thokna bagi chepi da abaso akoi dugi mak te yaning da oina against the government da akoi ngasi mass part asi akoi to ai na myam da yaujara roi haina myam da sindok sabani haibidi Citizenship Amendment Bill 2016 has been 1995 Sanagi Citizen Act, Adugi Shamtorapa Bill. Hai Lakuri Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Lakum, Singji, Gimatic Yame, Aduna, Lakuri North East first attempt to Rokani, Aduna, North East, Manipur Gumba, pick level fruit labor, Malamasidi, Ahoy fruit as you can bring Mato Dotare, Matamasi, Havidi, Ahoina, school later pumped to mean labor, Matamadu or a tray. Havidi, Ahoina, Ziri Bam, those using
अतोप मिटोपना बोट कादुन लेरी सुखै क्या खांगदुन तुमिना येंगदुन लाए हजिकती अदुगी मतमदो हेले खै म्याम पुन्ना अमा तो ओइना चंगजनबगी खुंजंग मतमदो यौरे अदुना हजिक पाउगी मरखन अतेन ब्रेक अमतंग Welcome to Aryan Furniture House. Manipur Sajaba quality maintain Toraba Makal Kayagi furniture items sing Suna Fanganjari. Adongi Apama Makalgi furniture items sing Kanbiu, Lengsin Birau, Aryan Furniture House, Hata Minutong. Matalgi Sasinaba products in the Jackson Biu. Kanglai Park Spices Industry na puthokpa, Majalgi Atopa Manaba Manufacturing Unit Amatalazade. KSI na puthokpa, Majalgi Asengba products sing Asibu Kang na Bagidama, packaging da KSI logo, Kanglai Park Spices Industry, Yaubara Hina check to view. Amasung, packaging da ISO 9001-2008 or ISO 9001 or 2015 asi, Yaubara Hina check to view. Lalamung Makong, Takela Mamlekai, Rims Road, Factory, Tangwiban Sinam Lekai Hina Thari Basin. Taba atopa amata Majalgi asengba product natte sasinaba amasung malhan basingdagi Jackson Biu hena kupamarol khangna baleng sinbirau Majal Kanglai Park Spices Industry Lalamung Makong Takhelamam Lekai Rims Road Factory Thangmiban Sinam Lekai near Lamfelam Park natraga logon to view www.majalspices.com or Facebook/majalspices natraga email to birau info@majalspices.com. Mahindra Tractor Showroom na monsoon season lakada monsoon offer pijiri India da Saba Annapurna domestic mini rice mill amadi grinder akaknaba matam kharagi oina company na offer price ta yamda phanganjari ho sangbai matakpada electric prepaid ta supnataki lupa ni makhai mai jai besan morok yangang marumarang hawai makhal sul takpa yarba grinder su phangbiragani rice mill da phau pudra seng takpagi awab leitraba yumgi sangoi kasin amada hillaga isana फौ तकचब यारबा चेंग वाई मांगहंद्रबा चेंग खैनद्रबा अन्नपूर्णा डोमेस्टिक राइस मिल अकुपमरोल गिदमक लिंक्सिन बिरउ महिंद्रा ट्रैक्टर शोरूम मालोम बाजार पिजरिबा ऑफर प्राइस की खुदोंग साबा सिमियामना लवबिहो अककनबा मतम खरखक्तन Hello Kids Clubhouse Play School. Play smart, grow smart. Admissions open for 2019 sessions for playgroup, nursery, LKG, UKG at affordable fee structure. It follows playway and Montessori teaching by well-trained teachers with the help of audio-visual medium and regular activities to enhance creativity. It provides midday meal and transportation facilities. For more detail, please contact Hello Kids Clubhouse 700-5172-365 or 9612719050. Break matungda mayamba mukahna taram nokchari lakliba January 26 pangthokadoriba Republic Day celebration naksilakpaga iroina na thokhaningdaba thodok sing thoktanaba Manipur Police Department na lokhalakpa section thaurangi saruk ama oina ngasisu Manipur gi tongan ba mafam kayada pak sana combing operation sathaduna singnaba nupa nupi kaya phagat paleptri hiramasida report ama Lakliba January 26 pangthokadoriba Republic Day celebration naksilakpaga iroinana thokhaningdaba thodok sing thoktanaba Manipur Police Department na lokhalakpa section thaurangi saruk ama oina ngasi ayuksu Manipur gi tongan ba mafam kayada pak sana combing operation sathakre Imphal East ki oina district asigi additional SP operation M Kumarjit ke mi yeng makhada Deputy SP Commando KS Herojit amadi SDPO Lamlai Jonina luchingba Imphal East Commando Women Police Porompat Police ki combined team na Porompat Police Station ge manung chanba Khurai Nandaibam Laikai Salanthong area da paksana combing operation chathakre Ayuk pung mga makhaidagina taret fawba chathakhiba operation aduda nupa chamakun nupi chamakun mari punna miyoi chaniga nimphumari verification chathakhi maduda masagi saktak se yaudaba miyoi mari makha tana verification chathanabagi damak lokhatkhi Operation aduga mari leinana Imphal East ki Deputy SP Commando KS Herojitna wafam kaya amasu thamki Sida koi chawrakna mi chamaga nupa chamaga kungumba koi verify tawjare aduga nupi chamaga taronga gumba koi verify tawjare verify tawbigi process se hoji makha chathari koi mi amani koi gi valid ID yaudaba koi pick up tawjare masi makha taba verification gi damakta koi porangpat PS ta sinajagini koi lagliba Republic Day mai lenana sumba thabak se koi makha ta na atopa district koi gi district ki atopa jaga sing da su
तत्तना चथगिने हैबसी थमजरगा इम्फाल वेस्ट की ओइना डिस्ट्रिक्ट असिगी डिप्यूटी एसपी कमांडो रोजित इरोमना लुचिंगबा इम्फाल वेस्ट कमांडो अमदी इम्फाल पुलिस स्टेशन की कंबाइन टीमना इम्फाल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा या स्कूल पुलिस लैंड एरिया दा पाकसन्ना हाउस सर्च ऑपरेशन चथखि अयुक पुंग 5 मिनिट 50 3 मिनिट 90 फाउबा चथखिबा ऑपरेशन अदुदा युम 35 अमदी मियोय चनीगा तारा वेरीफाई तौखि अदुमकु थोइदोपा मिफामी पुंदी यावखिदे इम्फाल वेस्ट की एडिशनल एसपी ऑपरेशन टीएस कृष्ण तोम्बिना लुचिंगबा इम्फाल वेस्ट कमांडो अमदी लम्फेन पुलिस की कंबाइन टीमना लम्फेन पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा लांगोल वांगदाई मैतई लेकाई अमदी अकोइबगी सेंगमाइदसु पाकसन्ना कॉम्बिंग ऑपरेशन चथखि अयुक पुंग 3 मिनिट 50 दगिना 9 मिनिट 10 फाउबा चथखिबा ऑपरेशन अदुदा युम 35 मियोय चाम कुल्लोम वेरिफिकेशन चथखि अदुमकु थोइदोपा मिफामी पुंदी यावखिदे ऑपरेशन अदुगा मरी लेनना एडिशनल एसपी ऑपरेशन टीएस कृष्ण तोम्बिना वाफम कयामसु थमलखि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस गुम्बा अदगी मसागी सक्ताकचे यावदबगुम्बा सुमो मयाम जिंगजे अदगी गन लाइसेंस पाइदबजिंग लेब्राइना चेक तोबनिदा लांगोल स्वागी एरिया सिगोय माने 26 जनवरी सन मरी लेना बोइदो कोई की थबो कुनि काउंटरेंसी ऑपरेशन दे कोई कमांडो के मदी कोई एरिया जगह नाकपजिनी अदुगी वाहब थोइ लाइते अमरोमदा डिप्यूटी एसपी कमांडो अमित कुमार मोइरांग थेमना लुचिंगबा इम्फाल वेस्ट कमांडो बाजार यूनिट अमदी वुमेन पुलिस की कंबाइन टीम नसु सिटी पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा थंगाल बाजार हाउ कैथेल बीटी रोड रू महल थिएटर गली अमदी अलू गली की अकोइबदा कॉम्बिंग ऑपरेशन चथखि अयुक पुंग 3 मिनिट 50 दगिना 9 मिनिट 50 फाउबा चथखिबा ऑपरेशन अदुदा नुपा नुपी पुन्ना मियोय 590 वेरिफिकेशन चथखि मदुदा मसागी सक्ताक से यावदबा नुपा 53 नुपी 13 मखा ताना वेरिफिकेशन चथनबगिदमक सिटी पुलिस स्टेशन दा सिनखि Indigenous Peoples Association of Kangleipak IPA की सही असigi ओइबा कैलेंडर अमसोंग डायरी ngasi Association असigi कैसामपाता लैबा ऑफिस ता हौनबी मतुंग इना फोंख्रे थौरम अदुदा IPA के प्रेसिडेंट एम बबुलिन खुमन एडवाइजर मनिहार थौदाम अमदी जनरल सेक्रेटरी प्रेम पेबमना सरुग्याकी IPA ना पुथोकपा कैलेंडर अदुदा हौजिक मणिपुर की अपुनबा मिसिंग अमदी मिटोक की मसिंग यावना लमदम असगी येलहोमी अमदी ngамखैबु ngaknanaba warol kayasu yauri thaurom aduda saruk yakipa secretary pebam premna hauzik manipur gi oiriba missing lak 25 lom asigi manungda yelhomi masing supnagi lak 10 mukta ngaire mitop na yelhomi degi masing henkhre oirakli ba phibam asida bharat sarkar na CA bill lok sabha da pass torokpa haibasi manipur yauna awang nongpu ki yelhomi singbu atamna na muthatna ba honarakpa thaurangni maram aduna ngasigi MLA humfuna bill asi chatnaba yaroi haina achet pa phirep logudabani haiki डायरी अमरी कैलेंडर है बजे कोई म्यूजिक की शेड्यूल या मरी लेना बा अदुंग पोचक मखल ओइबदा नतना मसिना अखोगी तोंगान तोंगान बा अखोगी बिजनेस अमदी साइसागी तौरिबा सिनफम मयाम खक्ता एंगेजमेंट तौबसी अखोइना डायरी अमदी अखोइना कैलेंडर सी अखोइना मफम साबा यामना अखोगी इसागी शेड्यूल यामना चिनबा म्यूजिसिंगा मरी लेना हलगा मसिदाइदा अखोगी डायरी अमदी कैलेंडर सिना करी मुखरा मतेंग पांगबा ngamgadra हाइबगी मदुगी थीम ग लोइनाना मसि अखोगी इपाक हाना ओइद्रिङैदा मतम अमदा अखोइना मणिपुरदा फ्रेंड्स हाइना हाइरिबा मिंथोनसी ओइहल्लमगा 2005 तगी लिंखलकपा ngasiगी ऑर्गेनाइजेशन ngasi 2019 लिसांग चितना ngasi अखोइ सही 10 गा मरी चोपना अखोइ ngasi लिंखलकपा ऑर्गेनाइजेशन सिना ngasi ayuk pung 9 rom taba matamda Imphal gi North AOC da laiba anisuba Manipur Rifles ki mamangda Tata truck number MN05C0395 ka auto rickshaw amaga thengjinabada auto adu da tonglakpa miyoi ani soktuna laikanakre auto adu thenglaba matung Tata truck aduna lambi gi nakal da hoba upambi amada thengjinki thodok adu da chenaba truck driver mafam adu dagi nanthokuna chenkre hairi अखोगी लेजरीबा इना खुल्लबा नाट की ओइबा फिजे सक्सा अमदी थक्सी कासी असि उबदा मपालम की मियोइसिंगना अखोगी फुरुब असिबु इकाय खुमनबा अमदी अकीबा पोगली मरम अदुना अखोई पुनमंगना अखोगी नाट अमदी चटनबीबु ngaktuna thamnaba amadi imoinu imana piramba pautak sing ngakna chatnanaba hoinaminyasi haina
Health Minister L. Jentakumar na Fongdokre, Imoinu Evergreen Society Barak Valley na Sinduna Lakhipur Sub-Division gi Manung Chanba, Sribar Konthau Laikai da Numinini Chupna Chathekiba, Imoinu Ira Thongni Thoramda Saruk Yaraduna Minister L. Jentakumar na Sililang Libasingda Lupa Lak Ama Makai Mating Pibaga Loinana, Lakadaba Chahida Thoramasi Hena Chauna, Pangthok Pangamna Naba Laingaki Maikay Dagisu, Pangbaya Mating Pangani Haiki, Thoramaduda Mari Lainana, Nat ki oiba jago isai kayasu utki tungda Health Minister L. Jentakumar na Jiribam District ta laingak na paikhaliba sakhat thaurangi thabak sing koina satuna yengsin kre hairi Vibhag Horticulture Department ki makha na khoi purupung am makhagi agriculture crop yam supuraga madugi mayam gi lekeng oina ba entertainment program da ina kuma picture ke hat mayam na sidagi su lakpiraga madada layeng view test of view Chang ngai tham si akhang ma doctor sing dang si akhang ma nurse sing dang Naga Lalhobalup Singh Amadi Bharat Sarkar Anigi Marakta Sahi Taukiba Naga Peace Accord Adu Athubada Warusim Ama Purak Lagani Hauzi Oina NACN IM Yauna Punna Kulai Paiba Naga Lalhobalup Nipanga Bharat Sarkar ga Wari Saba Haure Haina Deputy National Security gi Advisor Oiriba RN Rabina Ngarang Forum for Integrated National Security na Sinduna Dimapura Pangthokiba Conference Amada Fongdokre Panbay Abadi Anir Rabi Amusung Khangona Luchingba NACN ke Tha sigi tang nipanda mifam amada unaduna Naga Peace Accord ki matangda warosin puraknaba wari sakrabani Hausi amuk sanabagi pau phangbigani All Manipur Filmmakers and Producer Association na Sinduna Mangarak Suba Filmfa Cup 2019 ngasi Porompa TV Tower Manakta Laiba Nesu Ground da Hogdokre Yes to Life No to Drug Haiba Team da Arun Enterprises na present Togduna sa Thagadoriba Filmfa Cup 2019 Hogdokpagi Thauram aduda Neroka FC gi President Thangzam Arun Kumar Hanagi Indian Team gi Captain P Renedi ISTV Network ki President P Profulo Social Worker Angtha Tombi Nesu gi President Konsam Narendrajit Filmfa gi President Amadi Film Forum ki Chairman S Mangol Jaw yauna mathang sina chief guest special guest of honor chief host Amadi President Oiki Tha sigi tara humdoidagi hauduna Harauro YMC ground da satharakiba Nipan Suba Harauro Trophy State Level Village Wise Football Tournament ki ngasi ayuk sanakiba match ki ahanba ground da SCY Yumnam Khunou amadi Mangal FC Hangang Panjin amamam chanaduna draw oiki ani Suba ground gi oina Ngambam FC Huidrom lakidabadagi ANYC Awangairang na walk over funky Hauzik Pawgi Maraktan Atyan break amatanga Manipur da ihan hanba oina healthcare products singi fangfam Diagnomet Instruments Healthcare System Registered Office Khoyathong Nagamapal Road Imphal 795001 Branch Office Lalambung Makhong Rims Road near Syndicate Bank Imphal 795001 Complete range star surgical instruments Hospital equipments OT lights and tables Auto claps Rehabilitation ads Hospital consumables Healthcare products Diagnostic reagents, hearing aids, blood glucometer, digital BP monitor, air mattress, amadi nebulizer na chingba singi oina New Year gi 20 to 25% discount pizari with terms and conditions apply. Hena kupamarol gidama contact tobirau 0385 20569092 amadi 917085776993. Ekoigi email diagnoinst@gmail.com. Ngasimak lengsin birau Diagnomet Instruments Healthcare System. Nanang nupa dubu mayamana yapote lobu sakharba natro Jakrima aduiti cha injang du loisanaba tawro dana Bishon dubu tot pelorabadi injang iti thawraga lorabane adu ima dukan dagi bishon dubu machanduga leibiruragera hoi ima lobirurage bungo besholamaga masalamaga dapi ne Kanglipagi spices industry gi production lobiron iramdong gi posu ere pojan ju yautre chang soktre aduine KSI na hogi basai try panji da puthoi ba production yang razan ginger powder chili powder turmeric powder cinnamon powder mithi jira powder amadi hairi bo loinana sa masal amadi machal pauwa
mayang mamanadaba packaging system so oiraba Manipur da hanan boina spices industry da ISO 9001 2008 amadi ISO 9001 2015 phangmada natana trademark su registration tawraba KSI gi product tam sizinabiu sina khwai de gi hena pharena boni na pire inni ima KSI gi product sidi yam phabani Loomlang started with the idea of creating a one-stop destination for all the fashion-forward and stylish shabby people and to pique the curiosity of the rest. With the customer at heart, we deals with shoes, bags and all types of cut and show products for women. We allow and provide customized products, especially wedding and evening gowns. Email loomlang@gmail.com, mobile 9958149894, 7085205085, 7085270490. ब्रेक की मतुंगदा मैम मुखहना तराम नोक्चरी बरपेटा डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस ना असम की सेल थुंगी मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की मथक्ता एफआईआर अमा थांगलखरे गुवाहाटी प्लस की मतुंग इना बीजेपी की लुचिंगबा हिमंता बिस्वा शर्मा ना था की तरा तरुक्ता गुवाहाटी दा पांगथोकिबा टॉकशो अमदा अरानबा जाट बिजाट खाइबा अमदी आयन की वांगमदा वांगांगलुबगी दमक ऑर्गेनाइजेशन अदुना महाकी मथक्ता एफआईआर अदु थांगलखिबनी एफआईआर अदु बरपेटा डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट अनवरुल इस्लाम खान यावना मियोय कुनमा थोइना खुदियक पिदुना थांगतखिबनी हाइरे दिल्ली की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ता स्वाइन फ्लू ना नाबदगी लायंगदुना लाखिबा बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह मसा फगलकपदगी ngasi discharge तौख्रे महाक थबाक नारकपा अमदी सोर होनबा नुंगाइरक्तबदगी हौखिबा युमसे कैसा नुमितगी एम्स ता लायंगदुना लाखिबनी असम चाही अहुम हेना फाजिंदुना लेरखिबा नुपी अनि यावना बांग्लादेशी कुनमाथोय मरैबाक हलनख्रे यूनियन होम मिनिस्ट्री दगी अयाबा लौरबा तुंगदा मियोइसिंग अदु करीमगंज चेक पोस्ट असम बॉर्डर पुलिस अमदी बीएसएफ ना बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ता खुसिनखिबनी त्रिपुरा फाउदुना असम दा आइन काइना संगलखिबा मियोइसिंग अदु पासपोर्ट एक की मखादा फाखिबनी बीजेपी ना लोकसभा इलेक्शन की थौरांगदा लौमी की वाफम ना ख्वाइदगी मरु ओइना थमदुना मिखल थेंगनगदौरी मसिना लौमी सिंगी ओइनदी अवाब खरदंग ओइरसु कोखनबा ngamlabasु लमदम असिगी सेल थुंगी फिबमदा अरुबा अमा ओइगदौरी एनालिस्ट सिंगी मतुंग इना सरकार असिना स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स सिंगदा चही की ओइना लम एकर अमदा लुपा लिसिंग तरा पीगनी हाइबा वाफम अदुना फाइनेंशियल ईयर 20 दा सेंट्रल गवर्नमेंट की 72 पॉइंट फिस्कल डिफिसिट लाकनी हाइना पानरी US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना कांग्रेस ना मेक्सिकन बॉर्डर वाल दा सेल थादरबदी इमिग्रेंट सिंग रिपोर्ट तहंदना बा वाफम थमलखिबा अदु डेमोक्रेट्स ना याखिद्रे ट्रम्प ना नुमित कुमापनी चथरिबा शटडाउन असि लोइसनबा लौरकपा खोंथांग अमनी टीवी दा थादोखिबा व्हाइट हाउस की पाउजेल अमदा ट्रम्प ना इमिग्रेंट कांगलुप अनि ngak senana थांगलकपा वाफम दा हाइखिबनी ngasi ayuk phone khiba pause singda kari kari maru eba pau yauri bage habdu mayam punna mu miyeng taminasi Sangai Express Citizenship Amendment Bill gi mayokta leptana khongang changsilli Center recommendation thaba haibasi tangai fadabani jiri lambi semjinba amadi thong sabagi thabak pumlep lepkhre kangpokwi nufi kaithel mi phambidre Kanglup amana kanglup amagi lining lambi amadi culture bu ikai khumnagadabani Pogna firm gangai kumhai asi ithak irangi natte kabui gi chana kangon ngaglibani Sham Kumar Congress ki ticket ki damak Ojoi amadi Dr. NG Bijoy apply tawnaba thawrang tawkhre
NDA government ki warep biren mathantana karisu thingmangam loi assembly kaubiu MSDF Naharol gi thaudang state level gan ngai festival hogdokre kabui jati gi ina khulaba culture bu yokhatpada chawrba mateng oiri Shyam Kumar Meghalaya amasung Mizoram gi chief minister na citizenship amendment bill gi matangda center da thamkiba firep adugumna Manipur gi chief minister na su thambiu SDF Wet bridge thambada driver union na ningol pombiganu hitowo citizenship amendment bill gi mayokta paktak na wakat khongjang makhata na chathari Huyen Lan Pau Lok Sabha Mikhal lisingani taramapan lengak paiminariba BJP NPF NPP punna chatminaroi dauri political party ahumakna masa masa gi candidate puthoknaba ARUNBALA long yatnari Sasinava sport certificate ta police ki nupi SI khanki haibgi wathok court singnarakpadagi action lokhat pangamdre tongan balup singa citizenship bill gi mayokta wakan mifam leptana chathari Sana Laibak Manipur lengak na Myanmar da ahenma mai pinaba thabak paikat kadauri Manipur lengak na Myanmar manungda KV chama kuntrani thoigi substation ama semgat kadauri withdraw tawdravadi Republic Day boycott tawgani Mahiroi Singh kabui fru ki khwaidigi chawba kumhai gan ngai hogdokre isagi lining masak khangdravadi atopagi su khangloi mating leiba education na human resource fagathali Joy Kumar EJL Express taraga tret suba Lok Sabha Mikhal gi thaurang Congress ki inner mirep oina Ojoy amasung Dr. Bijoy outer gina mioi ahum mirep che laukhre highway singa driver singa awaba firibasi motor workers union amadi chatminaba kangbunani Brojendro Luchingba singi mathakta social boycott mathau tare Manjit AR na drug sing fagat pa leptri Ireibak private tuition chatpagi chanabi ama lairibasi pungning thogat kumsi Joy Kumar Furup singna masagi culture ngaglabatada amata oina punsin bangamgani Shyam Kumar Lomi singda farmer registration card yenthokre Loisilakpada maruiba pau amuka hanna Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na sangaram laba more ICP hauzik phawba loisindabaga loinana mapung phana mathau tawba ngamdana leiri Keso Chandra ki mathakta NSA panbabu lenga ki mathong huktaba thawong ni haina phongdok narakli Citizen Amendment Bill gi mayokta miyam gi warep naba mifam sathari mafam kayada wakat khongjang sangsin ba leptri Hauzik ki wainadi Manipuri pau matang asida loijare Times of Manipur News miang tabi punamakpu amuka na khurumjari